kugira ngo bamuheze umwanya sibyo okay tugire gutya rero nashima Imana ko Imana ikoze gutya hanyuma yinjire mu nzu arabona ko baramutsa rero mube nk'abasubira aha ngaha bukeya mube nk'abasubira aha Revera Rugondera ashima Imana. Mana turagushimiye, Mana turaguhimbaje ku gitangaza ukoze. Haleluya. Ukoze igitangaza. Haleluya. Ukoze igitangaza. Wabikoze kera. Ubwo bazuraga barazaro. Wow, cyari igitangaza gitangaje. Uno munsi tubonye igitangaza. Kubona mwene data Andereya hano. Uno munsi twatubonesha amaso ari muzima. Icyubahiro ni cyawe, shimwe ni iryawe mwami Yesu. Byerekanye kuko uri kumwe natwe, byerekanye kuko utaraduheba, byerekanye kuko tuzahora tujana, uradukunda, werekanye urukundo rukomeye, werekanye ishimwe rikomeye. Tuguhaye icyubahiro abaraha bose abateranye hano kubera mwene data Andereya tubonye. Ishimwe ni iryawe, umugisha wawe ubane natwe. Icyubahiro ni cyawe, sura ni icyubahiro cyawe mwami Yesu. Urukundo dukunda wadukunze kera duse kugaragara n'uyu munsi. Turagushimiye kubikora tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu ba Scott TV Show, turasuje muhereye mwese tubifuriza ibihe byiza ndetse basaba n'ubundi mwe mutakora subscribe muyikore kugira ngo mubone ibiganiro byacu ku gihe. Twizere ko mumeze neza, twebwe turashima Imana ndetse Imana ikomeje kuturinda umunsi ku munsi. Amakuru yacu n'ubundi turaza kuyahera mu misozi miremire nk'ibisanzwe. Iyi ni incamake n'ubundi amakuru yacu y'umugoroba, ariko amakuru yacu twayagejeho mu gitondo ni kubaha update uko byifashe hirya no hino mu misozi miremire Rwendo Ndabijombo ndetse kuvuga amakuru yacu y'umugoroba. Tuze tumanuke ndetse na Minembwe, hanyuma tuze kugaruka Mikenke ndetse na Rugezi. Tuza gusoreza Uvira ariko turahera ku ndondo ya Bijombo. Hano dufite inkuru nziza ishimishije, inkuru yo kwishimirwa, inkuru yo kubagirwa inka, inkuru n'ubundi yo gusirimba, inkuru mu by'ukuri twashobora kuvuga ko ari inkuru mu by'ukuri rimwe na rimwe iteye agahinda, kubera ko uyu munsi twabonye ibitangazo by'Imana yakoze. Reka tubwire ko ku ndondo ya Bijombo mu minsi yashize hari umugabo batetse. Murabona ko hano ari abantu bicaye bafite ibyishimo, bari bategereje ko n'undi mugabo ashika. Ubushize hari umugabo batetse. Uyu mugabo n'ubundi ni umugabo w'Abega, yitwa Andereya Masogi. N'ubundi bari batuye za Mitamba iri haruguru. Nyuma yabwo baza kwimukira za Murambya. Abamayimayi cyangwa abazarendo baza kumushimuta cyangwa kumuteka. Ijambo ryiza twabasha kuvuga ni ukumuteka. Uyu mugabo amaze gutekwa, mu by'ukuri abantu barihebye cyane, abantu baravuze ati birarangiye. Murabizi ko umuntu watetswe n'abazarendo mu by'ukuri ijana ku ijana nta mahirwe aba ahari yuko umuntu yagaruka. Uyu mugabo yagiye n'ubundi ashoreye amatungo. Bamufatiye ahitwa mu Misayo, ariko uje azagatanga ashoreye n'ubundi intama ze agiye mu biraro. Murabizi ko Zagatanga niho hari hasigaye ibiraro, kuko nta bantu bari batuyeyo. Abantu benshi nibo barimo baragira inka zabo ndetse n'amatungo magufi. Nuko ashorera intama ziwe, amaze kuzishorera n'ubundi bamufatiye aho bita mu Misayo, ariko uje Zagatanga ashoreye intama agiye n'ubundi mu biraro, aho ni ukuvuga ngo mayimayi cyangwa abazarendo
iramufata, baramufata baramujana hamwe n'amatungo yiwe yose, n'ubundi agera ahitwa mu Birimbi. Uba watambutse za Gateja mu mashamba. Twebwe ko mu Gateja ni agace cyangwa ni umuhana watuwe n'ababembe cyane, ababembe benshi bari batuye amashamba. Abatazi mu Gateja, ugeze ku Canzovu uratambuka imbere kure cyane ho ukabona kugera za Gateja. Aha niho n'ubundi hari hatuye ababembe benshi cyane. N'ubundi hari umubembe wari uzwi cyane witwaga Marisawa, n'undi bita Danieli. Abo bose bari ababembe bari batuye mu Gateja. Aho ni ukuvuga ngo ni umuhana w'ababembe gusa, hari hatuye abapfurero bake cyane, bake cyane. Ariko nuko abamayimayi n'ubundi baramutwara, baramujana, bamugeza aho bita mu Birimbi. Twabwiye ko uba watambutse za Gateja iyo mu mashamba kure cyane, bari bamaranye iminsi. Ariko kubw'ibitangaza by'Imana, mu by'ukuri uyu mugabo akaba yahutse kumurambya, uyu munsi akaba yagarutse. Murabona uyu ni Revera ushima, uri gusenga, avuga ashima Imana ko Imana ikoze ibitangaza, ko Imana yiyerekanye. Ba bandi bavuga ko batazababona Imana ni iyi ngiyi, ba bandi bavuga ko batarabona Imana amaso ku maso ni iyi ngiyi. Murabona umuhana wose uruzuye abantu, abasaza, abakecuru, inkumi ndetse n'abandi batandukanye, bashima, buzuye amarira, bashima Imana ko uyu mugabo atashe amahoro, ko uyu mugabo ahurutse mu rugo mu bana amahoro, bataramwishe, bataramuhitanye, bataramugiriye nabi. Mu by'ukuri iyi minsi yari amaze yaratetswe, abantu bari baragize gute, bari barahebye bazi ko n'undi byarangiye bamwishe. Ariko mu by'ukuri iyi niyo Mana baza bavuga, iyi niyo Mana. Murabona ko hano nibwo agishika, aragenda asuhuza abantu, agenda abaramutsa. Ariko baza kuvuga ko n'ubundi bagomba kugira gute. Murabona ko abasaza bagize emosiyo, bari kurira. Abasaza aho umugabo agira emosiyo akarira, mu by'ukuri ni ibintu biba bitangaje cyane, ni ibintu bibabaje rimwe na rimwe. Kandi urabona abagabo barize, abakecuru barize, bari baramutwaye. Ariko baravuga ati, babwira abaturage bati mureke agere mu nzu, yiyuhagire, aruhuke, narangiza aze atubwire amakuru uko byifashe, uko yagiye n'uko agarutse. Uyu ni Revera twabwiye ko n'ubundi yarimo asenga ashima Imana ko uyu mugabo agarutse. Uyu mugabo Ndereya twabwiye ko ari umwega, yitwa Ndereya Masogi. Ni ukuvuga ngo nibwo bahise banza mureka abaza kujya kwiyuhagira, aroga, arangije koga afata ifunguro, abantu bakimutegereje. Murabona ko abakecuru bari kurira, abakecuru bari kurira ndetse n'abandi basaza. Murabona abagabo bari kurira nabo. Ni emosiyo, ni emosiyo z'ibyishimo, ni emosiyo. Urabona ko bari barahebye ko n'undi yitabye Imana. Murabona ko abakecuru bari kurira, nta kindi suko bababaye, ahubwo n'ibyishimo kubona uyu mugabo agarutse mu rugo, mu muhana kimwe n'abandi. Mu by'ukuri nta kindi twarenzaho usibye gushima Imana ko uyu mugabo kuba yagarutse mu muhana wo kumurambya ni ikintu cyo gushima, ni ikintu cyo guhimbaza Imana. Hagakorwa n'igiterane cyo gushima Imana, kubera ko iki ni kimwe mu kimenyetso tubonyeho ko Imana ikora, Imana ikorera ku gihe cyayo. Uyu mugabo rero amaranye iminsi, yari mu Bazarendo, yari mu Mayimayi. Ndetse ibaze umugabo wari uri hagati y'abamayimayi, yari ari hagati y'Abazarendo, ya FDLR ndetse n'abandi n'abarundi na FARDC. Abo bose bari bamufite umugambi wari wo kumwica, ariko Imana ntiyabikunda, ntiyabishaka. Icyo batwaye ni amatungo. Amatungo naronkwa arashakishwa. Amatungo n'Imana izongera yatange, yamuhaye aya matungo n'ubundi izongera imuheza yandi.
icyambere ni ubuzima, icyambere ni ukubaho, icyambere ni ukugira gute, ni ukubona umuryango kandi bakongera bakabonana. Mu by'ukuri mureka dushima Imana ko uyu mugabo agarutse, kandi bazaca umugani ngo kubaho kw'inkoko si impuhwe z'agaca. Kubaho kw'inkoko si impuhwe z'agaca. Kubaho inkoko ikura bakayituraga umushwi, bakawuturaga ugakura, ejo hakaza agace kagatwara umwe, ejo hakaza kandi kagatwara undi, hagasigara imishwi igera muri 3 cyangwa inkoko 3. Si uko ka gace kaba kagize impuhwe, ahubwo twavuga ko n'ubundi ari ubushake bw'Imana, kuko inkoko igakura ikageraho agace katashobora kuza kakagira ute kakayitwara, kakayirengeza kakayitwara. Rero kuba mayimayi iri hariya, kuba duteseka, kuba duhura n'ibibazo bitandukanye, si uko Imana yaturetse. Imana iratuzi, kandi twavuga ko ari mayimayi yabikoze, ahubwo n'Imana yabavugiyemo igatuma irekura uyu mugabo, n'ubundi akabasha kuza akagaruka amahoro. Gusa inkuru icyo tutaramenya nuko n'ubundi icyo tutaramenya nuko niba abazarende cyangwa abamayimayi aribo bamuherekeje, kuko iziranzira zose ni zibi, ziranzira zose ni mbi. Turamenya n'amakuru neza niba bamuherekeje bakamugeza hafi wenda akizana. Icyo cyo turakimenya neza, ariko turaza kutoza neza niba wenda bamuherekeje bakamugeza kure hafi, wenda bakamugeza za Cyanzovu, ndetse wenda Cyanzovu nabo hashobora hari n'umwanzi. Niba bamugejeje Cyanzovu wenda akizana, izo nazo turaza kumenya neza, ariko mu by'ukuri ntibyoroshe guca muri amashamba akagaruka. Izo nazo mu by'ukuri ni ibintu bitangaje, ni ibitangaza by'Imana. Twebwe twobasha kubimenya cyangwa tubivuge kundi, kandi nta rundi rurimi twabivugamo kugira ngo byumvikane ko abantu bishimye ko uyu mugabo w'umwega yatashe amahoro, akagera mu bana, akagera mu muryango, akagera mu muhana amahoro. Mu by'ukuri ni ikintu cyo gushima Imana. Reka tubashimire mwebwe mukomeje gukora subscribe, share, comment n'ibindi. Tukatubashimire, kandi mukomeze mudushikire, kandi mukomeze mubane natwe umunsi ku munsi. Twababwiye ko tuzatubagezaho amakuru umunsi ku munsi, tuzatubagezaho amakuru umunota ku munota. Mugirire byiza, Imana ikomeze ibarinde, Imana ikomeze ibafashe, mugire umugoroba mwiza, murakoze cyane.